আৰু আনিছোঁ চিকেন ফ্ৰাই। এইটো চাওক, হোটেলৰ পৰা চিকেন ফ্ৰাই আনিছোঁ। এইটো കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജനിക്കാനുള്ള പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ എല്ലാം പരിഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലേഖനായ അല്ലാഹുവാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ വ്യക്തിപരമായി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സന്താനത്തെ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടി വന്നാലും ആ ഘട്ടത്തിലും ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള കരുത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നത് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പാഠമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മഹദി സുമയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ പിന്നെ ആ ആദർശം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലും അവർ നാവിലൂടെ ഉയർത്തിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന, മനുഷ്യന് നൽകുന്ന വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ആ അഭിമാനം മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫലസ്തീൻ കീഴടക്കിയ സമയത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒന്നുണ്ട്. ആദർശം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന അഭിമാനം, അത് യാതൊരു തരത്തിലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലപതന രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ നാട് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കൂടിയാണല്ലോ, പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയാണല്ലോ ইন্দু യുവത അവരുടെ দৌত্যവും আৰু ইয়াতে নমাজ পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া গুচি গৈছোঁ। এতিয়া হোটেলত যাম আৰু আহি পালোঁ হোটেলত। এইটো চাওক, বিফ ফ্ৰাই আৰু পৰঠা খাই আছোঁ। হাবিবুৰ বাইজান এইকেইটা চাওক, আমি কেইটা খাই আছোঁ হোটেলত। বিফ ফ্ৰাই আৰু পৰঠা। এইটো চাওক পৰঠা খাই আছোঁ। পৰঠা, এইটো পৰঠা। আৰু আহি পালে সাদ্দাম শ্বৰীফ, মোক মাৰিলে। আৰু এইটো চাওক, খাই আছোঁ। সিহঁতে আহি পালে, এতিয়া সিহঁতে খাব, আমি খাই শেষ। এতিয়া সিহঁতে খাব। এইটো সিহঁতে খাই আছে চাওক, মই বহি ভিডিঅ' কৰি বনাই আছোঁ আৰু সিহঁতে খাই আছে। ইয়াত এক্সট্ৰা চাউণ্ড দিয়া হৈছে, কাৰণ মই ভিডিঅ' কৰোঁতে চাউণ্ডটো উঠা নাই, বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। সেইকাৰণে অকল মই চাউণ্ডটো এতিয়া এক্সট্ৰা বঢ়াই দিছোঁ, বেয়া নাপাব। আৰু এতিয়া খাই শেষ, গৈ আছোঁ। আৰু এইটো চাওক, কিমান মানুহ পাণ দোকানত, ইয়াত পাণ খাই আছে সকলোৱে। আৰু আমি সকলোৱে গৈ আছোঁ এতিয়া পাণ খাবলৈ। আৰু এইটো চাওক, পাণ দোকানত কিমান মানুহ। এইটো বাইজান, এইটো পিছফালে শ্বৰীফ। এতিয়া গৈ আছোঁ পাণ খাবলৈ, বলক যাওক। এইটো সাদ্দাম শ্বৰীফ। আমি পাণ খাবলৈ আহিছোঁ। ইমান মানুহ, কেতিয়া পাণ বনাই শেষ হ'ব, এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ। এইটো চাই লওক। আৰু ইয়াত হাবিব সকলোৱে আছোঁ আমি। শ্বাহাবুদ্দিন, আৰু গৈ আছোঁ বেলেগ পাণ দোকানত। এইটো ভিৰ, এইটো সময় বেছি লাগিব আৰু বেলেগ এটাত গৈ আছোঁ। এইটো চাওক, শ্বৰীফ আৰু সাদ্দাম ভাই আগত গৈ আছে। আৰু মোবাইলৰ কেমেৰাটো ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আহি পালোঁ পাণ দোকান। এইটো চাওক, পাণ বনাই আছে, অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। বেয়া পাণ খাম। আৰু এইটো চাওক, এইটো বাইজানে কেনেকৈ চাই আছে চাওক। আৰু ভলিউমটো ভাল নহ'বও পাৰে, বেয়া নাপাব। এইটো শ্বৰীফ, কি হেণ্ডচাম হৈ আহিছে চাওক। আৰু আহি পালোঁ ৰুম। এইটো চাওক, ৰুমত বহি আছোঁ আমি সকলোৱে। এইটো চব ভিডিঅ' বনাই আছে, গেম খেলি আছে। চাবুদ্দিন বহি আছে। আৰু আকৌ চাই লওক,
ইয়াত বহি আছোঁ আমি ছাগলীৰ মাংস আৰু ম'হৰ মাংস আনিছোঁ আমি ইয়াত 8-10টা মানুহ আছোঁ সকলোৱে খাম হৈ গ'ল ভাত আৰু এইটো চাওক আমি আগতে বহি আছোঁ কেতিয়া ভাত আহি গ'ল পানী খাই আছোঁ আৰু প্লেটটো সন্মুখত ৰাখিছোঁ এইটো মই বহি গ'লোঁ এতিয়া খাম আহিব খাম আৰু কিমান সময় বহি থাকিম বহুত সময় বহি ৰ'লোঁ আৰু ফাইনালি আহি গ'ল এইটো চব খাই আছোঁ মই পানী খাই আছোঁ এইটো মই শ্বৰীফ শাহাবুদ্দিন বাইজান সাদ্দাম হাবিবুৰ বেলেগ সময়ত খাব পাছত খাব মানে এতিয়া আমি পাঁচটাই খাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি ভাল নহয় তো চৰি বেয়া নাপাব আৰু চেনেলটো প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ